ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯃꯒꯦꯗꯣ ꯅꯝꯕꯒꯦꯔꯥ ꯅꯝꯃꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯐꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ December 30, 2023. Numerasi Manipur history da journalism history da advertise Lamyanba irabo ki matungda revolutionary journalist ama thoroki wasi tangwa NK Sanajaoba noi kapum Sanajaoba ne mahak 1969 da Parliament period lekna form da Lamyanba ba monthly se form tarik se form da founder editor ne Lamyanba se form da mahaki top topa matam da akhoi ngasi mayam na north eastern region hai ba khoi na western southeast asia hai sida da natana India as a whole investigative journalism si mami tam jingai da Manipur da akhoi tamen ke Sanajao na investigative journalism we could ma ba ko shibane yam effectively matam da matam da lenga ki Manipur si 1949 da Indian Loxing Gra matam da mayam su khangnare aning tamale pa si India ki part C state wena second class state wena chief commissioner ki district amagi level da rule torom bane matam da taman ke Sanajao investigative journalism na matam da lenga ki corruption senja thumjagi political corruption je matam da ki hauna ko le box is exposed to laki madu na sumaram ore ma sing ha letana matam dugi lenga na kokali detain to we fine jail thame adu repression state ki lenga ki repression mayam le jare so adu katana tana paisa ki temptation mayam mo da people le regasu ma ki principle di compromise journalist ne ma wa hakna revolutionary journalist ne hai bagi maram de taman ke Sanajao wasisu United National Liberation Front 1964 24 November the lekaki utam da marx founder member amani aduna madugi wakhalon lepaki ninkha tam hazin bagi wakhalon adu golena na marx haina jaba marx sinpham wena mahna tabo pangthoki ba journalism gi field da matam da de ke Sanajao hadi NK hadi lenga ki mayam sama respect da wi ki basuki adu ma bisaka do ngasi mak ma pok na meni ai su message da tamo wi pham da like lak pani mashidar singe ate any question mayam da kari question ram makata na ko horubli na hasing da kari message pinning like si journalism yes aina message pinning machine number 1 akhoi media fraternity journalist ki fraternity da tawen ke Sanajao gi magi matik mayai haita magi ninga nadaba akhang kan ba courage of conviction state ki repression lenga ki repression adai mai ukta mana magi principle compromise da something na hiba madumapna Manipur gi journalist ki fraternity da su yam sauna thak amada pukhalam ne kale hena wangma thak ta pukhalami loinana koi ma se chumne journalist ama kapte su oide boy scout ki founder member masune boy scout se naro sam kone lisat lamsat leba lamsat phajawa loipak nimba adumba na sing chambat pane aduna masi tamogi mapok message ta Manipur na singa I have na yohaning pawil de tamoin ke Sanajao gi magi punsi
ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠꯇ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ